Итөкүнэми атын никуйна эя алтаса стахпым. Мичели саты течебен паегам ата хотопы кистете. Паегам шыла отутянка лазары весна шотылан алышкатан үнеян кетен кею. Бы-бы пашкайга ставедала буттал. Кинеяй лаш олат агауна водовой бет. Хотопой овощо, помидор, капуста, тыква, абуш. Ставит пашкайга автохтова ставетаттан олат одого йомитте бет. Пашкайга әббе хотопова водовол. Би эри кытта анкиеда олабуппут. Апостова ква коккабал. Әббе ки лазарыны шибирю. Кини түрдені күнәй үчөдү каттаннах. Тошуну иттен би опыт олбуппут. Пастык опыт ханы түрдені карышкылыр. Отучанка 15 күнінен арышкылабыт. Лазава 6 күнінен арышкылабыт. Весна 6 күнінен арышкылабыт. Сами түрдені бу отучанка арышкылабыт. Беним неге уйда буппут. Беним неге олбуппут. Уйда киспеппет. Икки сопут. Ханек түрдені күнәйи. Бие хотопой бога упуппут. Ана укуппут. Сыдыкка түнүкте упуппут. Ана әме укуппут. Беним неге уйда буппут. Хәтте күнінен весна үміте. Үш сопут. Ханек түрдені куватовой. Весна 3 сантиметров. Лазава 3 сантиметров. Утучанка 2 сантиметров. Сам түрденек бұл весна үміте. Тедду сопут. Бие хотопую ханага шкафка обуппут. Алышката өккөх бобата. Путаны калышкалабыта. Алышката өккөх бобата. Кыры боббот. Түрден алыш күнінен алышкалабыт. Бие хотопую бога обуппут. Она ханага хошка обуппут. Она упугун боббот. Отут 7 сантиметров. Бие сопут. Бие алышката хох бога обуппут. Она үміте бет. 14 күнінен үміте. Пиги түмі коорду бот. Хотопы киснене бейі бит. Утучанка кини түрденік алышкылы бога путаны күнәй. Весна она лазава кинея түрдені күнәйей. Сыдыкка сылашка түрдені күнәйей. Ханага тубут шатан үмет. Алышката хох одоққа шәп истивікі мақтау.